Hey guys, non pa mse Ig, mwen se yon tax preparer e mwen se yon kredi repair spesialist. Map travay pou kompari sa ki se Perfection Financial Group. Jodi a mwen te vle vin repon kisyon sa avek plizè nan nou ki relem ki pose n kisyon sa ke mwen te vle klarifiye nou. Plizè nan nou relem pose n kisyon sa, mwen te vle varifiye sou sa. Se pou rezon sa mwen fet se video sa. Ig, mwen gwen timoun, mwen pap travay, eske mwen ka fil tax? Repons mwen toujou ba nou? Ou pa travay même, ou pa fan ken kop, ou pa ganyon fè ki ou resevo a kop, anpil nan nou repon mwen kon sa. Ou m kon fè cheve, chak lem fè cheve, yo peye m. Ebyen ok, ou genyon job, sa se job pou. Li pa an tradisyonel job, même jon resevo an dobel yotou, ou yon 1099, men son income. Ou ka klem, chak so fè pou an moun nan paye ou pendant jounen, ou ka klem ni nan tax. Rele nou kounye pou ka joun free consultation nan numero sa 407 376 47 67. 407 376 47 67. Rele nou nap tan nou.